mučenika i sveštenomučenika, svetoga Mihajla Babića, krtojskog i bokejskog sveštenomučenika i ispovjednika, svetoga Justina Ćelijskog, Nikolaja Žičkog i Ohridskog, svetog Lovćevskog, tajnovica Petra II. Petrovića Njegoša i svih sveti, pomilovat će nas i spas, jer je blagi čovjekoljubiv. Molitvama sveti otaca naših, Gospodi Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin. Zagledani, draga braćo i sestre, u svjetlost i u svetost Vaskrsenja Hristovoga, krenuli smo na ovaj put koji se zove post, pokajanje i priprema da priđemo toj svjetlosti i toj svetosti Vaskrsenja Hristovoga, prazniku nad praznicima, prazniku u kome se sve ispunilo. I zato i ove naše liturgije, i naše molitve, i naše službe, i ova večerašnja, i sve ono što radimo u toku posta, trudeći se da što bolje se pripremimo na to sveto hodočašće života ka Vaskrsenju Hristovom, to sve zajedno je priprema i za put koji vodi ka tom cilju svakoga od nas, a to je cilj spasenja, opštega i vječnoga vaskrsenja svakoga od nas. 7 godina dugog puta, neko bi rekao da je prošlo samo 7 godina, a možemo reći predugih 7 godina od one večeri, onoga jutra, 1. na 2. april, kada je bezumlje htjelo da sruši po ko zna koji put opet ovaj kamen koji stoji vječito kao svetionik, ukazujući i putokaz kuda treba i kako ići ovim putem ka Hristu. Nije to bio prvi put da ova svetinja trpi napad, ona je napadana, rušena, spaljivana od 4. vijeka pa preko 6., 9., 13. kad je obnovljena pa 15. srušena opet i onda sve tako do naših vremena kada se opet obnavlja. Ova svetinja uvijek je bila mirna luka po ovoj buri koja žiteljstva u kojoj mi danas živimo i koja danas duva ovaj vjetar i ovo more uzburkano, takav je i naš život koji idemo putem spasenja. Taj cilj koji smo mi imali zagledani kroz svjetlost Hristovu i cilj koji smo jasno vidjeli prije 7 godina, cilj koji smo pratili sve vrijeme od one noći 1. na 2. april na krstionici, pa kroz divne litije, taj cilj sveti koji je toliko bio jasan svakome od nas, bio je upravo taj put čovjeka ka Bogu čovjeku. I zato smo bili tako divni, dobri, složni na tom putu. Jer je put koji smo išli bio je jasan. 7 godina od kako smo krenuli na taj put, bojim se da se zamaglio put i ciljevi nisu više isti kao onda prije 7 godina. Mnogi od nas su pomislili da će sami naći put, ali taj put koji smo tražili u ovih 7 godina nije bio put oni ljudi koji su išli u divnim litijama. Nego je to bio put, bojim se, sebičnosti, traženja sebe i ostvarivanja sebe kroz taj put i tu borbu i žrtvu onih ljudi koji su one noći oko 115 ljudi na krstionici odbranili od 120 policajaca ovu svetinju. Nisu ti policajci došli da je ruše, ali su došli da obezbijede rušenje onih koji su trebali ujutro da dođu. Mi smo tada imali jasan cilj, jasan i vidljiv put ka tom cilju, a cilj je bio spasenje naše kroz jasno i nedvosmisleno opredjeljenje za stradanje za ovu svetinju. I zato smo bili tako jaki, tako moćni i zato je tolika sila bila u nama one noći i onoga jutra. I mogu reći da je to bila jedna od najljepših noći u mom životu i najljepših dana i svi ti dani nakon tog dana, kada ovdje se svi vi koji ste danas na ovoj službi i još mnogi koji nisu danas tu,
dolazili, čuvali ovu svetinju, branili je i žrtvovali sve u tom trenutku zato što je to značilo suprotstaviti se zvaničnom stavu tadašnje državne vlasti. I pored toga, vi ste svi dolazili, dali svoju žrtvu, doprinos i jasno pokazali da nećete dati svetinje. To se poslije i na onom Blažovom mostu, one noći, druge noći napada, kada su izglasali bezakonje o slobodi vjeroispovijesti i opredeljenju protiv koga smo se borili. To se vidjelo i te noći. I svih onih drugih noći u blokadama, litijama, po snijegu, kiši, vjetru, nevremenu, po vrućini. Svih onih dana kada smo praćeni, zastrašivani, kada smo hapšeni, prebijani. Svih onih dana kada smo jasno znali i vidjeli naš put. Ali ti su dani bili mnogo jasniji nego ovi danas. Jer nije bilo magle, ličnih interesa, ličnih animoziteta i prvoboračkih ordenja i traženja. Nakon svakog rata, kažu i nakon drugog, da su sa 2 svjedoka tražili penziju prvoborci, tako su i ovi naši prvoborci, ili neki koji su rekli da su prvoborci, pomislili da je sve ono što smo mi radili i cijeli naš put bio da promijenimo vlast. A u stvari smo promašili temu. Nije niko u Litije, braćo i sestre, išao da mijenja vlast, nego da čuva svetinju. To što je kao posljedica došla i promjena vlasti, to se desilo, ali šta se desilo nakon tog trenutka promjene vlasti? I šta se dešava danas? Gledate li vi parlament države Crne Gore? Gledate li lokalne parlamente? Slušate li vi te ljudi? Čujete li vi što oni pričaju? Da li je taj put i da li je taj razgovor onaj koji smo mi vodili u Litijama? Nije, braćo i sestre. Zato što smo pomislili kao oni Judeji kad su prošli kroz more Crveno, pa došli u egipatsku pustinju Sinajsku, vidi, okre nas ovaj Mojsije izvede. Tamo smo u ropstvu bili, a smo imali da jedemo i pijemo. A sad nas je izveo i potucamo se kroz pustinju sa zmijama i sa zvijerima, bez vode, bez hrane, gladni i žedni. Iako su vidjeli čudo, kako se Crveno more rastvorilo i oni prošli, a cijela faraonska vojska potopljena u tom istom moru, iako su vidjeli to čudo, opet su negodovali i nesrećni Mojsije i je morao iznova i iznova da čini čuda da bi vraćao na pravi put 40 godina lutanja svoga naroda. Mi smo vidjeli čudo. Naš Mojsije bila je naša crkva i ona nas je provela litijski i rastvorila Crveno more zla, bezbožništva, Crveno more komunizma, razdvojila, provela nas kroz njega. Mi vidjeli to čudo, osjetili tu radost i čim smo prošli, onda je naravno došla pustinja. Pustinja naše duhovne stanje, naših očekivanja, naših iznevjerenih očekivanja i nerealnih. Šta se onda desilo? Onda je Mojsije počeo da smeta. Jer je on izveo nas, a gdje ćemo sad? I šta ćemo sa ovom slobodom? Mogu i ja da budem malo Mojsije. A možeš i ti da budeš malo Mojsije. Sad svako će da bude malo Mojsije. Ali je Mojsije samo jedan. To su Jevreji mislili u pustinji, to su pomislili i naši ljudi kada su izašli kroz to Crveno more stradanja i progona crkve. Zato, braćo i sestre, i današnji dan molimo Boga da nas vrati, da jasno vidimo cilj kuda idemo i čemu mi kao hrišćani stremimo. Mi ne stremimo da obuzmemo ovaj svijet i s njime vladamo. Mi ne stremimo da dobijemo preduzeća, da budemo direktori. Mi ne stremimo da budemo ministri i predsjednici. Mi kao hrišćani, pojedinac da, ali mi kao crkva ne stremimo toga. Mi stremimo da dobijemo vaskrsenje i da zadobijemo život vječni i neprolazni. Ali kao zajednica, ne kao pojedinac.
Kao pojedinac smo vrlo loši, prvi ja. Pa onda redom, loši smo sa svim svojim slabostima i manama i padovima i željama. Mi smo loši kao pojedinci. Ali ako se izdvojimo iz zajednice koja se zove crkva, onda ginemo i nema nam spas, jer se gubi cilj i put ka tom cilju. A to je post, pokajanje, molitva i to je ova današnja naša služba, draga braćo i sestre, dragi oci monasi, sestre monahinje, dragi oče, igumane, braćo sveštenici, saslužitelji, braćo koji upravljate ovim gradom, svi vi vjerni i dobri narode koji ste danas ovdje došli, moramo da se zapitamo jesmo li isti kao one večeri prije 7 godina i jesmo li mi ta isti narodi, šta nam se desilo za 7 godina. Gdje smo se to pogubili i koja je magla ovoga svijeta spuštila se pa ne vidimo put kojim idemo. A bojim se da ga ne vidimo. Lažna očekivanja i nerealna su jasna. Poslije 80 godina stradanja i potucanja po pustinji, 80 godina je naš narod lutao i tumarao. Ali mi smo sada kada treba da jasno pokažemo drugima put kuda treba da idemo, počeli s njima da tumaramo po toj istoj magli 80 godina otpadništva od Božjega. Zato neka ova noć, 1. na 2. april, nas uvijek podsjeća ko smo, šta smo, kakvi smo i ko smo jedan drugome bili te večeri, toga dana i tih dana. Jesmo li bili braća jedan drugome i jesmo li se tako jedan prema drugome obhodili i odnosili. Neka bi ta radost toga stradanja na krstu, te krstopoklone nedelje te godine 19. bila radost koja će nas vratiti uvijek na pravi put. Nije lako i ja to znam, ali je to naša obaveza. I zato će nas ovaj dan uvijek podsjećati na to ko smo, šta smo i kako smo prošli kroz Crveno more da bi došli do obećane zemlje koje nam je Bog obećao. To je naša sloboda, lična sloboda svakog čovjeka. Neka Gospod blagoslovi sve vas.